tun tum kan video chuanin pen card online atanga ma ania siam dan kan en ho le don ani soitam ngai lovin pen card hi tunlaya chuan poimo em maya Aadhaar card apoimong che hianin pen card hi school ani emo bank lampang ani emo sarkar thok tan ani emo na zonglai tan ani emo engkima hian documents a hianin pen card hi Aadhaar card ang che hian apoimo a submit angai ve thina ni chuwang chuanin pen card la siam lo tan le pen card mamo tan le pen card siam na a kalrem chang lo tan osam takin ma ni in pen card online a train in siam the ni dar kar khat chung lekin pen card hi a siam theya chumi siam dan le chumi siam na na thil poimo te a siam dan te tun tum kan video chuanin clear ho kan tum le don ani ole masabera chuanin Google Chrome kan lutanga Google Chrome kan ti hianin computer desktop atanga ti ni tlang puya ti mobile phone atang pana ti thei thonga amai ro chu mobile phone a khanin Google Chrome kan lutni chuanin desktop mode a khan kan da anga ti chuanin computer mode desktop mode ang tho khanin kan khoi thei don ani ti chuanin Google Chrome a hian pen card online ti kan type anga ti chuanin kan enter anga ti chuanin tuna kan hmuang hianin pen card siamna a website sang tian an oma tuna kan hmu zong a hianin pen card hi chu a siam thei veka ai mobera hianin kan lutanga keima siamna bik tuna ka siamna bik hi chu description a hian a link katar langa description a hianin a link kan lo ludonia kan siam do ni chuanin description a hianin video description a hian a link kadani chumia chuanin kan click anga tuna kan hmuang hianin tax information department of income tax department ti lo oma ti chuanin apply online le registered user ania voi khatna tu ni wang hianin apply online a hian kan lu don ani apply online hi kan click anga ti chuanin tuna kan hmuang hianin as per provision of section 272B of the income tax tinia a awesome zong chuanin pen card hi mi pakhatin pahni aya tam ai nang chia ma se tlema details inang lo profile ang lo kan lo siam ani ka chuanin poisa choi theina ni cheng sing khat lai choi theina ni chuwang chuanin pen card hi siam awesome ang hu in lo siam mai chiro ka chuanin don lo ani ti chuanin masabera hian application type a oma ta chuanin new pen Indian citizen tan ania ti chuanin foreign citizen tan a omboka ti chuanin pathumna hian change or correction pen data ti vel khalo ni tani tuna hianin kan siam don awang hianin new pen Indian citizen ti kha kan click anga ti chuanin category a hianin category sang oma individual te association of person te trust farm ti te khateng chi kham tani individual ani wangin amasaber option hi tuna chuanin individual hi kan click don ani chuanin applicant information a hianin title alo oma Srimati tile Kumari oma Sri mi patan ania Sri kan type anga ti chuanin last name or surname first name middle name ti te lo oma mizawi chuanin middle name ti te hi kan nei vak lawa chuanin nam hming te chuanin tuna ka siam sak tur kanau hian nam hming te da lo wang hianin last name or surname hi tuna kan hmuang hianin star mark in hmuwa hei che hi compulsory ani wang khanin first name le middle name hi ka ziak lo mai nga chuanin date of birth ti lo om le date of birth hi
tuna kan muang hianin kan select zo huna captcha code email ID omle email ID kan ta lenga chumi zo chuanin mobile number omle mobile number po kan ziak lut le don ni email number le mobile number hi poimo khop maya kena OTP vel aron thlena turani wangin da uluka ngai ni chuan captcha code oma hi kan enteranga chuanin submit kan hmen don ani chuanin continue with pen application form alo nia kan continue lenga anle peka chi hianin how do you want to submit your PAN applicant documents tinia pakhatna chuanin tuna kan hmuang hianin submit digitally through eKYC and e-sign paperless ania chuanin panhina hian submit scan image through e-sign tinilea pathumna hian forward application document physically ania apakhatna hi chuanin awesome song zelin soitaila submit digitally through eKYC hi chuanin Aadhaar card le Aadhaar kan link na mobile number kha kan nei ani chuanin documents kha vathon kher ngai lawin upload kher ngai lawin Aadhaar ami kan document kan passport photo te kan address songjong kha tiang details kha an ring vek don ani chuwang chuanin paperless ta pon titani chuanin khami kha kan masaberi kan klikanga chumi lo pon panhina hian submit scan image through e-sign te poti theiwa thawa chumi ni chuanin kan documents kha kan scan anga chumi kan scan kha hemia tho hianin kan va forward don ani kan va thon don ani kha submit scan image through e-sign tinia pathumna forward application document physically hi chuanin hemi CM2 te hi antinan Mumbai ten lo ni mai theita khami kha application kan ti so vek nuwa antinan kan birth certificate te kan passport photo te kha tiang kan document zong kha anma ani kha post kan va thon don ani kha documents physically forward dan chu ni tani tuna big chuan submit digitally through eKYC and e-sign paper hi kan tianga chumi yom zia chu nisia kan soyang kanin kan Aadhaar card ami kan ring vek don ani chuan chumi kan ti zo nuwa chuanin hnuai hi en le taila whether physical PAN card is required tinita chumi yom zia chu physical PAN card tiom zia chu tuna hian kan application online in kan ti zo vek ta kan ti zo nuwa khanin kan email a anon thon vek don ni kan email a khanin PDF in download thei turan on danga chu kan download anga kan print anga ti chuanin kan hmang mai thei don ani chumi chu physical pen card tel lo ani ta anon thon don lo ani anma ani office atang khan asiam tu te hian email a documents menon thon kha PDF mo menon thon kha an ring don tina ni a amero chu khami ni chuang khami chau ni lovin email chau ni lo email a PDF a khami pen card kan simna kan don nu po a atak ngei physical ngei nyang chu physical pen card kha kan dong du ni chuanin yes ti kan click anga chumi tel lawa email atang chawa khami PDF kan donga kan print out theya chuan kan hmanga chu kan du to kan ni chuan no kan ti don ani no ni chuanin fees kha a om lo tila atloma yes kan ti kha chuanin physical pen card kami aro process na man kha claim chuan a to ani chu dang lam na ni mai ti chuanin tuna bigen physical pen card manin post nge aminon thon kha ka du wangin email mi chau kha ka du tok lo wangin yes ti kha ka ti tanga ti chuanin yes kan ti chuanin hei a choi tur hi physical mode chu zale pasari choi lo ngai ta
en khatiang chi kha edang lamna an deuh ber mai chuan chumi zo hnuah Aadhaar card big kha only for individual an ta Aadhaar card a pawh khanin Aadhaar number last 4 digit kha kan enter dawn ani last 4 digit kan enter hnuah khanin ta hianin my photograph is available in Aadhaar card shall be printed on the pen card ta Aadhaar card a photo kan passport photo mang chia kha pen card ta hian bel turini du empty ta chu yes kan ti mai dawn e kan du lawa Aadhaar kan thon du ni ko chuanin kan thu ni no te kan ti mai anga khamiang chi chi kha kan du ni chuanin Aadhaar miang chi kha pen card ta om tura kan du ni chuanin yes kan ti anga ti chuanin full name of the applicant ti ni ta khat ko chu ni china kan fill up vek to kha ni a ti chuanin gender b ka hianin please select gender kanita kata kanin male kan ti mai anga have you ever been known by any other name ti veli chungai lo mai anga tin hemi b ka hianin whether mother is single parent and you wish to apply for pen by furnishing the name of your mother only nu le pa b ka khan pa min pora san telling chuanin nu single parent anga ni ka chuanin yes kan click mai don nu min khana kalanga amaro chu hemi b ka hi chuanin kan no anga chuanin father's name kha kan ziak lang bawk anga father's name kan ziak lan hnuah khanin parents name to be printed on pen card ti nia parents name a ka chuan father's name khalang tura kan du wangin father's name kan da ti chuanin kan next ta a hemi b ka ai chuanin source of income khani big ta source of income a hianin please tick as available salary te income from house property tiang chi ti khom ta ni amero chu tu na pen card ka buai pui sak hi chu kanao ni ta student ta chuwang chuanin no income ti kha ka click mai don ani address for communication a hianin Aadhaar card kha kan apply to bang khan residence kan click nu a khanin Aadhaar card ami zong zong kha automatic in aina ring hal don ani telephone number le email te po hi country code hi India 2091 khani maya compulsory star mark ani wang khanin hemi b khi chu kan da nga adang area code ti vel chu compulsory ni lo boka da lo mai la chuanin kan next lenga hemi hi poimo maya abikin Mizoram a hianin area code AO type ti te range code AO number ti te omtani kata khanin ta alan dan hianin for help on AO code select from the following ti ta Indian citizen kan ni chuanin hei kan tianga chuanin kan omna hmun kha hi azon chhuat the ni amero chu Mizoram te notice ang chi te hi zon chu har ma automatic yana detect ngai lawa chuwang chuanin ashranin kan zonga chuanin ashranin kan va zonga nga tihian area code AO type range code 4 pen 4 scholarship Mizoram ka tikhera scholarship atang apply ni wangin aizol in chun aizol Mizoram ten yanga ti chuanin hei lo lang ta a Mizoram bi ka hianin AO area code le range code AO number a hianin Mizoram big tan hianin aizol chi hi maya chuanin aizol hi ti hianin area code ta hianin hemi hi AO a hian hemi hi ti hianin AO number M41 range code 16 tiang hian aizol a hianin aizol bi hi kan mang thei top mai ni chuanin kan fill up zawa save draft engmoni loss pala khanin kan save ta ti chuanin kan next le don ta ni ti chuanin mb ka hianin documents submitted as proof of identity te proof of address te proof of date of birth te lo ni ta ni kata hanin Aadhaar kha kan soitong kanin Aadhaar kha kan ti wang kanin documents ma submit ngai lawa Aadhaar mi kha automatic in yan ring zel ani chuwang chuanin te po hi submit ngai lawa declaration a hianin I we ti oma hming oma chumi so chuanin in the applicant in the capacity of tinia select ti hianin
himself herself kan tianga chuanin place ah hian kan omna policy pemaw aizawl emaw ka tiang chi kha kan ziak lang dawn ani chuanin kan submit lenga chuanin personal details ti lawm le ta Aadhaar number marks only for individual ti nia enter Aadhaar first 8 digit anta chuanin Aadhaar number first 8 digit kha kan type lu tanga atop lam pathum ero kha chu angai chuang lawani ti chuanin EID number te pawh hi compulsory ni chuang lawa ziak lo mai nga full name applicant ti te kan lo lang le ta a chuanin adang hi chu tuna kan hmuang hianin angai lem lawani chuanin adang hi chuin fill up sa ta a eta hianin do you want to submit your pen application ti ni ta pen application submit kan du le du lo khan ta amero chu eKYC kan ti kha Aadhaar card ni wangkhanin hemi hi automatic in kan da mai anga adang kha ngai chuang lawani kan proceed lenga payment lampang mode of payment alo lang ta ti chuanin masabera hianin demand draft online payment through Paytm le online payment through BillDesk ti ni ta online payment through BillDesk kan ti chuanin kan awesome zong chuanin net banking khani maya net banking atang hian ka pek du wangin net banking ka klika chuanin ta hianin payment charge information alo oma avain cheng zale paruk kha pek angai ani chuan terms of service oma hi kan agree anga kan agree zowa proceed payment kan le tanga proceed payment kan me zowa khanin confirm payment ama cheng zale paruk le pai sam kwa ani pay confirm kan met lenga chuanin internet banking kan select ta chuanin State Bank of India make payment tani payment zo khanin tuna hianin internet banking akhan kan username le password kan chulu tanga chumi kan chulu zo hnuwa chuanin kan login don ani kan login zo hnuwa poisa ka online kan pe don ani ti chuan username le password kan chulu ta kan login a next site a chuanin confirm tin le ta kan confirm anga confirm boki kan met lenga ti chuanin one time password kha kan bank account kan thun zom na internet banking kan thun zom na kan lo lu tanga one time password kha kami mobile a OTP kan don kha kan chulu tanga kan confirm anga kan confirm zowa relo te 10 minute khatvel kan nga kanga complete successfully aron tia chuanin payment amount zate oma kan continue leang continue kan meta authenticate Aadhaar to proceed further alo tia authenticate alo ngai ta chuanin mia hian option a hian kan click anga chumi zo hnuwa authenticate ti hi kan click don ani authenticate ti kha kan click a continue with eKYC Aadhaar card kha kan ti kha nia ka KYC continue with KYC akanin authenticate kan tum don ani hemi hi Aadhaar khanita hi token number ani bokta chuanin ma a mobile number kan chutluwa kanin hemi hi Aadhaar big verification ani wangkhanin authenticate turani wangkhanin hemi Aadhaar number le mobile number in thunzomna Aadhaar card le mobile number in thunzomna kami mobile number a khanin one time password hi kan dong don ani chuanin one time password kan chulu ta kan continue
continue with e-sign ti lo ni le a chuanin ta hianin option box kan click lenga VID emo Aadhaar card kami ka chutlu turani VID hi chu virtual ti na mai hi chu angai chu lawa virtual ID hi Aadhaar kan nei tho ka chuanin Aadhaar number ka kan chulut mai don ani chumi zo send OTP kan ti lenga kan Aadhaar card kan registration na mobile number buka khanin one time password kan donga nga chuta chuanin one time password lo lut kha kan chulu don ani kan verify anga ti chuanin Aadhaar card kha kan verify ti na ni ti chuanin kan verify zo nuwa tuna kan hmuang hianin PDF download turaron langa chuanin if you have digitally signed your application using e-sign eKYC then there is no problem for what physical documents tinitani tuna chuan application kan ti zo towa chuanin Aadhaar card manga pen card kha kan sim wang khanin kan documents te kha vathon angai lo post emo khandinga physically an mani hena post mela vathon kha angai lo ani chuanin hemi document PDF kan honnan hianin enge poimo kan ti chuanin the file is password protected and the password to open the same is date of birth chu DDMMYYYY tinta amzia chu hemi hi PDF hi kan download ta kan open ta ni ti chuanin enter password alone ta ni alo protect ta ti chuanin nichina kan soi kan chiarang khanin password chu kan date of birth le year khani don ani 0809 sangni kaka pian kum lo ta pian kum kha eng kum polon ta se date of birth kha kan chulu tanga ti chuanin hemi form hi kan dong ta ani hemi hi pen card chulani lowa pen card application form khani ni amero chu niche kan soyang khanin eKYC le Aadhaar card atanga ti kan ni wang khanin tuna kan ti na kha va submit angai chuang lawani ti chuanin email a kan lu chinanga ti chuan email a kan lu ta email a hianin ti hianin online a kan ti na mi pen card kan apply no zong kha email a hian kan lo dong ve zelani entirnan engmo pala current te lo thithut ta sela kan ti lak lo lai khanin engma kha save ti la application chu kan ti zo vek to ni amai ro chu thil dang kha kan la ti man lawa kan la ti zo lo ni tuna hianin ta chuanin lu that le ngai ta se eng tin nge ti khani theita khatianga khami website kan lu thale duwa keima ni kan apply na kan lu thale du ni khachuanin email a kan lu tanga ti chuan email a khanin nichina kan thil mu zong kha email a khana lo omta ti chuanin atir bera link kan da link description a kan pe kan yang chu pen card kan siam tu link a khanin kan lut lenga pen card kan siam tu link website a kan lut tanga ti chuanin apply online kha chu atir ber ta na ni ta ni tuna chuan kan apply zo vek ta form po kan ti zo vek to wang khanin apply online to lowin registered user a hian kan lu don ani registered user a hian kan lu tanga temporary token number email ID le date of birth lo ngai ta ni token number hretur chuanin email a bukan gmail a kan lu lenga inbox a ti chuanin message kan don ho kha entai la ta chuanin tuna kan hmuang hianin your token number for this application is
ti lo mi ta ni hemi hi kan copy anga ti chuanin website a khan token number an kan paste anga email id chu kan hriangan chulu ta email id kan apply na kan chulu tanga chumi zo nuwa date of birth application date of birth applicant date of birth kha kan chulu lenga chuanin captcha code omle captcha code hi kan chulu lenga chumi zo nuwa chuanin submit ti kan click don ani submit kan click nuwa kanin ni china pdf kan download na mi kha khami a chi kan lut le ta ni chuanin automatic in tuna kan share chuanin documents da ngai lo thona ngai lo kan ti to chan chu e-sign e-KYC anga kan ti wang kanin physically ya post vela enge kan documents verify na tur kha wa thona ngai lo ni Aadhaar card mi khan mang vekta chuanin tuna email a te pon nakina min ron thona nga file min ron thona kha password protected vekani password tel lo kana a hon thei lo ni kami password hong tur chuanin kami file hong tur ka chuanin kan password chu kan date of birth khani kan date of birth kha kan chulu tanga ti chuanin file kha pdf file kan hong thei don chau zelani chuanin ta po hianin password kan chulu tanga kan enter password date of birth kha kan chulu tanga ti chuanin kan hong thei ani pdf hi application ani tuna kan an ti chan ka chu inichin kanai poi kan ento mai ro chu engmo tin kan windows karon close palta se kan computer te ron thi palta se engtin nge khami computer thi ma kan save ma ami khan kan lu le tong ti kha kan entir du wangin kalai vel ha kan tinon ani process ka ti chuanin heta hianin online a hianin message kan dong le ta email kan dong le ta ta chuanin acknowledgement number te name father's name ti te khateng chi kha payment detail online ti te kan dong ta ni ti chuanin inchina kan suang khanin if application is made using e-sign mode then there is no need to forward physical document ka kan thrata chuanin kami ni la physical mode a kan ti ni kha chuanin kan document ka tuna income tax pen service unit hemi address a hianin kan address nga envelope ema o khatiang kanin kan document ka hemi address a hianin Mumbai address a hianin kan thon don ani kan thon angai ni amero chu physical mode kha kan ti lo wang kanin e-sign mode kan ti wang kanin kan documents kha thon angai lo wani chuanin hnuaiah hian file pahnih attachment lo oma chu han download chhinila file attachment a kan han download chhina chuanin enter password ti lo ni le a password kan an chulu le a heta po hianin angai bawk kha ni a chuanin a pahnih na hi kan an chulu le nga pahnih na kan an honga pahnih na hi chuanin invoice letter ani kaka enge tax invoice kam payment kan pay na receipt kha ani nichina cheng za le proof kan pay nang chi kha kami kha payment receipt aron thoni pakhazo ka chuanin application form kha pdf in ron da pahnina chuanin payment receipt haron dani ti chuanin pen card le allotment number ang chi kha pen card kha kan la dong tami alawani email a khanin pdf application pdf le payment receipt ang chi kan dong ta amero chu pen card number le khatiang lo man thei ang tur kha kan dong lo ani kan hak wang anga Aadhaar card khatnu borvela khanin ai tuna kan hmuang hianin pen allotment letter for your pen application ti aron message kan dong ta ni email a hianin
ti chuanin han entai la pen permanent account number pen allotted to you is ti ni ta chuanin BEDPL tiang chi kha kan pen card number kha kan dong ta ani ti chu enge pen card kan apply atanga online kan apply atanga dar card khat bor vel ani anga haka chu a process zirte ni anga kan ti laya office laman buai lo kha chuanin min som thuma ta po kami email kan dong the ni atlang puin dar card khat nu vela kha chuan han enchin leila kan email kan check leila chuanin kan email a pen card number allotted number le pen card number le pen card kan man thei tur anyang chu kami print out tur anyang chu kami kha email in kan dong don ani tuna kan hmu hi permanent account number ani ta ni ti chuani hnuai lamah hian an scroll thlatai la hei ti hianin pen card kan man thin kha aron lang ta ni hemi hi kan chep thlanga hei kat ti om ta ni hei kan katanga ti chuanin helai po hi kan ti te anga ti chuanin date of birth te pen card number te ti chuanin hemi hologram te ni ta kha lo om ta ni ti chuanin kan man mai ni ta hianin kan sign don ani kan sign anga physically in kan sign anga kan sign zo hnuwa kan mang thei don ani kan mang thei don chaw ani chuanin hemi hi kan soi tong khanin kan print out anga PDF ani kan print out zo hnuwa tenin kan chepanga kan print out anga ti chuanin pen card a thei hi a hma lam ani ta hei hi pen card hmung lam ani ta ti khanin kan print out anga pakhatin kan siama hnung le hma nei in kan print out tiranga chumi zo hnuwa kan laminate anga physical pen card kan ti kha post office atangin post in an ron thon don ani hemi tuna address kan hmu na te hian an ron thon anga chumi chu tlang puin post an thil thon ni speed post te ni wak thin lo wang hianin hetiang thil hi standard delivery standard post te kha lo ni thin wang kanin kar ni te a then chu thlakhat te po kan omna zirin athang thin ani chu wang chuanin kami physical pen card tak tak ron thlen ma a kan lo man lai lo ka tan hemi hi kan lo print out anga kan print out kha kan lo mang char char thei don ani ni som panga emo thakhat nu vela chuanin posa kan pen card tu dik tak kha ron thlenga keima ni ina nge kan permanent address ange khan minon pedon minon deliver don ani khaka olsam taka pen card ma ani ina tanga online siam dan ania dar card khat chung lekin pen card kha asiam theya tin chengza le ti borvel chau kha kan senga poisa save ani dor emo kha tianga kan ti tirani chuan chengza ni te chengza thum ten la thina hun le tha te kan seng boka chumi ai chuanin awesome takin an website atangin manin online in mani computer in mani room atangin awesome takin kan siam theya poisa la chu chengza thum vel sen ngai lawin chengza chau kan la seng le ta ngala awesome em ani clear tu ten kan lo thlok pi theu kan bei seya engmon hria thiam lo te video a hianin han hria thiam lo le zo na nei te kanomani chuanin comment section lama comment don nia kanin zo don nia athiang in chan kan tum don nia tun tan chuanin tui mang tha choi tui phut le